Kurumjre, I'm the Sing Reposing. Matamama the police over the Prajamiam Nahangoiba keep a pound Badunga city later and a safe minister and Biren High Cray. Kangpopi district Makachel Sangabagaluna, Doctor Musa Sing Lane about transit accommodation Shannon about Urabung Tom Cray. Amadi entrepreneurs Sing Sakolanan Balinga, Sinamapung Panamating, Pamit of Setri and a safe minister and Biren from the Cray. As they begin Manipuri Poming, Tabri Sing Taranok Subalana Pau, Sandon Pizre. Matamamada police over the Prajamiam Nahangoiba Kiba Forum Badunga City later and safe minister and Birenangasi, Ahan Manipur Rifles Parade Ground Pangtupa, Sama Kuntret Suba, Police Rising Day from the High Crab, Tormaduda, Minister, MLA, MP, DGP, LM Kote, Yona, Police Samedi, Civil Gimakotomba Official Canasarwake, Manipur Police, IRB, Police Commando, Mahila Battalions, Nupi Traffic Police, Home Guard, VDF, Dog Squad amadi Manipur Police Force Club ke apunba contingent kungani thui na mass sport sakhi. Tormaduda Safe Minister and Birena DGP Trophy 40 Bells Battalion 2018 gi ahan bamana Mapal Suba IRB Mahila Battalion Piki Ani Suba Mana Oina Ahum Suba IRB da Amadi Ahum Suba Mana Oina Ahum Suba Manipur Rifles the Piki DGV Trophy 40 Bells Police Station 2018 da ahan boina Senapati Police Station Ani Suba Oina Khongjom Police Station Amadi Ahum Suba Oina Nungba Police Station Amadi Madi Suba Oina City Police Station da Trophy Salamadi Certificate Piduna Putin Tokuki DGP Awards for the Best Police Officer 2018 da Sugno Police Station gi OC Teklambam Ino with the PK DGP Commendations Rolls with Dix 2018 da Makok Thomba Police Officer Nipalamadi Sahisi Class 10 Parikada Ahanba Poison Tarkrabi Yaipabi Mayang Bamda Salamadi Certificate Piduna Ikai Kunu Utki Safe Minister and Birena Makatana Haikibada, Police Singer Praja Singer Murumapang Oina, Loiner Pasina, Criminal Care, Fagat Pangamadana, Toning the Batodo Kasu, Hunter Police Singer, Discipline Lena, Uniform Set Family, Kulai Private Section Mamatuktai, Levanga for the season, but no way with the Nomaru, Yaknabada, Pitopa Madi on top of the Tabak, Amuhana Torudabane, Police Ki, Awada Pal, Hendra Malanga Asinakan, Honori Haike. Matamamada Mina. Kina worthy Papa Hango in a Tukachana Mayoramba. Aduki Posak to last 1.5 years the law in a monk Prakanda and the people friendly Weber organization of police force somewhere politician Wajariba Minister MLA Wajariba Koida, the Kimatic Nungai Fawi. Yes, I am Mamata pending like this. Togok Topaga, Pabang Amiba, Togok Topaga, I am Matung in Aquina, a set up giving a missa, people's cooperation like the Guinea. Praza Singa Tenana. I'm friendly with the Liberi Poche, the Makatane, who said to say immediately a quick told the Carino. So Taraga later Miduma Taglauna pick up Torkanda, Arriva Garida, Carida Torkanda, Midubu, Hospital Yahonba. As high as Nupi, Masama, can don't tell him happy shoe, Mo woman, Adagina Pamani, Punzala Masam Kapi Bagumba, Maruko Kopi Bagumba. Mob justice ki masi chana bisha masi sign of lawlessness ne aduna masi gumba poche ai aringai aikoi tahungum si 9mm yang khai ga taruk si box pulap taroga lalobusing da piram bai si aikoi si ki moral si karai yaurna so ge si masi dai aikoi nainam thoe be koi na khoi da depend taroga law and order state sigi laingak sasan kauri banina Nakoy Yoiba, Police Yoiba,
अवाद अपासिंग सरकार से यानी मेनखनब होनजगे है वफम खरसे थमगा अमोहन मयाम बेस्ट विशेष पिजरी DGP LM Khoktiena Manipur Police na lamdom sida santi lehna bahona bada khulai kya fagat pa second number sing na fak ba mi kya kanba drug kya fagat na mangan ba lenga sna police ki thabak tharum kya da mating pangduna infrastructure kya sangot pa tara suba mari tara matu suba IRB longna na ba sanction to da thagat pa phongloke चखिबा चहीदगी हौजिक फावबदा मणिपुर पुलिस ना लॉ एंड ऑर्डर पुरंग नबा थबक कया पाइखतखी सिक्योरिटी एजेंसी अतेगसु अफबा रिलेशन थमनखी 2017 मार्च दगी टिल डेट मणिपुर पुलिस ना इंसर्जेंस अमसुंग एंटी सोशल ओइबा क्रिमिनल्स कया फागतखी 170 आर्म्स एंड 8,077 ammunition recover tauki masigi mathakta makhal kaya gi explosive su recover tauduna asokapan kaya prevent tawbang amki kidnap tawbi khiba mi taret su police na rescue tauki drug ki matang da su manipur police na makhal kaya gi abusive drugs phagat khi manipur police asi modern amasung people friendly ओइबा फोर्स अमा ओहनबदा मियामना मतिंग पांगबियो Kangpokpi Saba Nute Kelhangs District Marketel Safe Minister Notoma Berenangasi Sangaba Loinana Dr. Musung Oza Singi Transit Accommodation Famungsa Malegida Hostel Musung KZBV upgrade Tonaba Urap Tamkre Nasiki Toromuda Social Welfare Minister Napsa Kipgen Deputy Safe Minister Joy Kumar Ati Minister Singh MLA Chief Secretary Suresh Babu Susugaki Safe Minister Notoma Berena India Pumbagi Ahum Suba Kwadi Fava Safe Minister Uina Tarakpada Nungai Fongdokuna Minister Nepsa Kipgen Okay Kangpokpi Town Committee KSO Kangpokpi Maikei Digi Tuan Ba Sokat Torang Singwadi District Hospital Savina Nava Safe Minister da Memorandum Pidana Taksin Ki Safe Minister Notoma Birena Hingminaba Leminaba Punna Kanaminaba Langasiki Pandamni Kaitel Terki Manungda Mari Suba Ima Kaitel Hosi Sangabangamle Dr. Musung Oza Sing Le from Tabiki Awaba Lermbadu Mapam Taramapalda Transit Accommodation Sanan Ba Urap Yung Tamle Tahung Manungda Saba Lucinan Panam Tamle Ministry of Minority Makata District Tereta Pamung Sama Sama Labor Hostel Sagani Amaromda Safe Minister and Birena Makatana Haikibada Kangpokpi the bomb Poka and Duna Miamda Akiakang Pokan but Togdok Senam Sing Faduna Ainigo Betabuk Lokani Palibalanga Sin Lamdamis the Low and Order Fivum Fagalana honoring a selector Sigumatodo Ama to one Bible seat like Tibani Manamakataraduna Manipurda Sing Tamge Kenaba Tamdana Lenga Sina Safmana Sakat Minana Tabaka Pakali Haiki. Hulda Bakarur Tarani Twigi Ima Market Ma Tha Mari Makada Sabang Magadi Asigi Karur Ohum Sanguji Karigi Tha Ohum Namoy. Like Rabo Zari Sangimatana 13 years, Mamangi Sri Bogi Matana 15 years. Aduki Sumatek Matek like 30 years Mukshida Karitoro Me division Nanga Nagani, Nanga Kukini, Nanga Maitei, Nanga Pangani, Nanga Aduni, high rega politics or Manatana Kari Apun Bagi the state Shiki the Mutakaritorum. Politics say Masen Hananabra. Politics say Masen Hananabra. Nate, politics CD, human life. Maman yang probably Punshishu protect, preserve, Nuntina, Nungsina Hinganaba, Hingminanaba, Adubagi democratic system duni. Adumatamama say Lana Putokanda, Kangpopi Butongana Uholame, Impal Butongana Uhole, Sosan Butongana Uhole, Ukur Butongana Uhole, Punama deficit politics and Karana. Aduna Akway Madugumba divisive over caste based, religious based over politics to Ekoyade. Amrom Langasi Kangpokpi DC Complex the Safe Minister and Birena Preset to the Cabinet Nupam Pangtokre. Entrepreneurs in Sakulanan Balanga Sinamapung Pana Mating Pang with Secretary Haina Safe Minister and Birena Ngasi Langpa local Kansiboda Nauna Linkatpa Kansi Lehau galvanized product factory Hangdobi from the high crate. Manamakata Haikibada National Highway Nida Defend Torga Himbalam the Masjida Aikoyoba Poto Matotai Masigidama Lenga Sinasuyamakan Honori Haiki. Landlocked area Nina National Highway Sing the Karida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯦꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯁꯨ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔ ꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯏꯟꯈꯠꯄ ꯑꯃ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩ ꯇꯥꯛꯌꯦꯜꯗ ꯂꯩ ꯅꯤꯜꯀꯨꯊꯤꯗ ꯂꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯒꯅꯤ ngasi thormadu kendra ke MLA su oriba Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Shyam Health Minister L Jayant Kumar Hangi Chief Minister Oramba Radha Binod Koizam Jisuraki Kansile How Galvanized Product ke partner Koizam Goranga Gopalna lamdam se thabak phangdabagi thengnariba awaba kaya si ko nanaba pandamda thabak si pakalapani haike adagi aina government appeal tawningbase akhoi industry gi tawsi harage industry lane amta identify tawdaba IVI intervillage road adagi national highway state highway singsida kitang relaxation pibiba se 500 meter gumba 1000 meter gumba adu pibiragadi akhoi local entrepreneurship or commercial activities tawningba youth singsinasu masana unemployment youth kai gumba industry tawgre brick fin tawgre labuk ta tawre kana tawba labuk मैम अखोना कहीं तौद नाते इंडस्ट्री की खरा अखोई चाखोरजे इकोनॉमी खरा फानसे इंडस्ट्री खरा कनो इम्पोर्टेंस पीहनिंगी Sakibahing nungyay pung ama minute tara taba matamda Kangpopi Post Office manakta bom pokaykre tawdoduda mi asopandi yaukide manadu leramba Swift car ama akaitoi thokre karadu Sutter Hills ADC Kangpopi gi chairman Hakolal Hangsingi masanupagini hari bom pokaiba duda manang nakpoda leba dukan gi shutter kharasu bom masina panki tawdodugi matana police na chijinba hokre kanana karigidamuk bom du pokayan kibano haiba khangmangamdri Numit nini sumna satharakpa quality of lives haiba numit nini ge awareness program ama wangu nauda khong makhalake community hall da ngarang losin kre losin bigi thorumda wangu terakong gram panchayat ke pradhan p baleshwar detopans Tengadi National's Board for Workers Education and Development Regional Directorate Imphal Education Officer and Boise Miso Amadi Bishnupur District ki DEGS ki District Manager Prasanto Inamna Moribimi Singona Suraki Nupamasa Madamio Enina Shuru Pitapagi video footage ama social media da Tagalakiba Adugamari Lenana Manipur Commission for Protection of Child Rights ki Chairperson Sumati Balana Sumoto case ama Local Pagaluna Masing Matang da ticket Amagidamata Infalis Police Station report ama Toduna Wafamadu Sab Chan Khan Krahari video footage aduda Mioenina Angang Adubu Surup Pitaklaga Lakna Bagim Ongda Satakiba Tabasi Commissioners na Lumna Lawi Hari Tongadu Child Rights Violence Numit mangani fawgi manungda madugi sabsaba tigatuna report ama commission pirakna bakangan kre video footage adu KS Males Sahakawa Myoyamana Facebook page amada thagalakibani hari Oinam Badminton Association gi ahum suba mapok pumun thorams ngarang oinam usakhangdabi Community Hall da pangthokre tormaduda Manipur Pollution Control Board ki chairman Shorba Alreda Kishore PWD gi project director Yumnam Joy Kumar Yongna Myo kana sarwa ki tormaduda oinam Municipal Council gi ward number mapal gi manung leba khwaidagi ahal oiraba singda asamba kodol pot piduna ikai khumnaki national amadi international gi thakta manamathum loruknaba amadi saru yaruraba sanori singda kodol pot piduna puning thawatki MLA Radha Kisorna Sanori Singidamak Tamaki Maiki Pangwa Mating Pangani, Atumatamda Badminton Indoor Hall ama Sanan Honori, Masida Miam Mating Pangbu Hike. Bonium Toksom Films ke Banner Makada Herozit Naroibumna project Todan Putokataba Manipur feature film Iputki Yafatoni Thorum Haunabi Matung in Ngasi Singmarong Leba Classic Grande da Pangtokre Ngasi Yafatoni Thormadu da MLA Dr. Safam Ranjan Film Forum Manipur Chairman S Mangoljao Art and Culture Department ge Director A
Shivas, Manipur State Film Development Society ki Secretary Dr. Hamum Naba, Neroka ki President Arun Kumar Thangzam amadi KV Art Mover ki Managing Director K Binod Kumar na Singhmana atoiba mithunglen sing oina sarwaki ngasi ai pathongni thorom pangthokiba film asida Bornium Bala Loken Hemawati Dhanmanjure amadi Narendra Ningombana Singhmana maroiba role sing lawdori film asida sangnarabi model Soibam Kanchanna film gi lamda ahan boina saruk yagadori Sakibatang tara tarik ke upung tarik menit kuntrarum tabo madam da mayang langjeng taning da kada mayang langjeng unit amadi mayang langjeng sangwa sagat nupi luf ani na sata kiban nisag draft da mioi ani yu liter kungalu na far hari parba yu singa du miya mamang da mai thaduna mangan kra hari lamdeng da leba social waste management plan ningtina Salai dabadagi lamdengi akoibda leiriba kunja sing da unsagi laina ka sandropada natana manam namthibana kunja sing yumda leiba fawa nungai dabadagi tha sigi taradagi fata haudi sing pusilapa thingduna lakhiba du government ki maikai digi khungsa da sing konanaba khongthang lokotri fawa makha tana fata haudi sing pusilapa thingkegani hari ngasi solid waste management plan da kunja sing na makha tana fata haudi sing pusilibra amadi matam sangna pusindun leiri Paisinduna later pada houses sing ningtina losilibra haibadu yangsinkre yangsinbadu da sarga ki binupi mana Manipur Sarkar na lamding kunja singi khandana solid management plan tamjilapodagi laina kaya sandohanduna mimandraba kunja ngakta leba khongang onthokpigadori maramaduna Manipur Pollution Control Board na khongang asida laktuna yangsin bibaga loina na government ki maikaidagi health medical camp pangthok piu hairi Matam amada khanghodadana lai sugi education gi mangan watpana ayamba oibana masi yarure adu hojiti masi gi amang basi akhoi leina yam nar e sa sanya yam sire e nar abani akhoi wana suriba phogduna muk tayraga layeng basi pesa mu konadre adudagi akhoi wana suraga thaksari isa singjina matam amada Koina, a quiggy epoxy talanga of the Makuju Laina Angang have the oidani. Tung the Horakadiba Isa Isu sings you, Quiggy generation sings Sumsang by Yumbi have the oidani. I do the Aquaka mining hinduribino. Sigimo Tachi Putopi Raga, Kunjasing a Quimayamsina, Kanaba, Subanom the Kanaga project, a more in a packet piro. Ningthorol kaya haktak tagi lisang sina lepna pangthor liba mera saurel hoba light hautorong gi loisen bige saroma oina kwak tan bige thorom ngasi Manipur Pandit loiseng amadi Sri Sri Govindji Temple Board na sinro pangthokre Mahabali gi lampakta pangthokiba tormoduda angom ningtho Rosoras mani Bor Senapati Rajkumar Suranjit Mantri Rajkumar Rorendrajit na Singhmana sarwaki tarungi saroma oina amaiba amaibi loisangi myoi sing Pandit loisang pena loisang na Singhmana lebaki yaifan nungai na ba ningtho punsi nungsang na bidamakta pana khoksaba thangta jagoi sina singmusu pangtokhi tarunga mari lena Pandit yaim na phongdropada kwaktan ba haibasi ariba matamdagi sanano lapa thoroma mane kwaktan ba asida Kwak na pai kiba maike dugi matung ina lewaki sahi dugi wage ba awana ge fol lepi haike Mera ye tarani pan mada tali si kari noida inga kumdamba ingen kum khai ba hai inga ai ba se hawala bani mera hidi kum thane tinja laija punamak makha pang hoi thaba adu mera gi tarani pam na kwak tali ba se puya lairta na tana maina wai tang na samaina waja na mathang takpi tambiram na thambiram bado adu ne khoi na hulsa thajeri se Makata pa pau kya mong pizin nagi mawin na tiba brematang luminese This Durga Puja, celebrations and happiness will never end with amazing offers from Samsung. Buy a Samsung Galaxy smartphone and get a chance to win a Jeep Compass, Hyundai Eon car, Honda Dream Neo bike and lot more. Hurry, visit your nearest Samsung store today. TNC apply. Manipur da amata ngairaba organic outlet ta phangba organic ki pothoksin sizinasi Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi
Jolib syrup amasung capsule. Diabetes singidamata Jolib capsule chabiyu. Imphal East ki Kongpan Chanam Lekai da Leiba NT Enterprises Hana MLA Oramba T Ashnan de Sorgi Yumda Hekta Lakpiraga GKE Rickshaw book to be Yaragani Loinana pollution ton daba how gitarka latraba so skidama bank loan when a supum bigani Hana Lak for the Hena Kutum Jabi Pijari Akopa Marol 8974002140 the Pumbigan. JJ School Montessori. Give your child the best of education that they deserve. Admissions open for session April 2019-20. JJ School Montessori. Please visit www.jjschool.co.in or visit the school today. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order. That brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu. September thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba October thagi tang kundani. Sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu. Kanganjariba Department of Taxes Government of Rainbow Montessori Teachers Training Institute, Kumbong Mamang Laikai. Admission open for 6 months diploma course in Montessori Training Centers, Brighter Academy, New Chekon and Brighter Academy, Kumbong. Eligibility 12 class pass or above. Hostel facilities available. In-class comments from 22nd November 2018. Class timing 3 p.m. to 5 p.m. Leesmart Industry na iramda masida ihan hana puthok jaba sangai teng kumsishu mahausagumna Ningon Jacobuga Mari Lenana, Jada, Taretagina, Tara Paubatana, Pangigani. Kudong Java as Lobiho, from Biga the Boma from D, Lamfield the Labor, head office Coctadani. Breakmatung the Taramong Seri Mahata Boxing, Sana Konung Susinduna, Quaktan with Torum Sana Konung the Pangtoki, Yellow de Kung Kudingi, left in a Pangtor Liba, Nat Ketoromasi, Ginungiba, Wakalol, Karamna Horokiba having Matang the Sana Konungi, Maibahanba, Samjet Sabam, Kondumana Wafong Gafong Role. Akoigi ariba matam nungdalai gi matam dagi kauramba maming di kwaktan bahai de segla thori wa kambong na loidam kumsaba haidana kaurami meragi tha tarani si orpa numit kwaktan besi orpaga hairibi lai thauji tore hairega adumba kwak adubu akoigi wa kabu pu baidina wa tangkhaina khaiduga singthoga danglo thajin mutanda thorok pok pok lawo makonduda kwak singjina khangaga pai ada khanga pai gi basi da saigi mana pairi badu khawang nung chunung poksida magi mahile khada pairaga wangda pairaga si mai phangani haibase adu maina kwak pai gi bagi mai ki lepi hairega umdugi phata haudi adu ma thoktana baidana maiseu singna laithok tin thok tawi Manipuri Tanglaba Sinjak Oriba Sahau Manipuri Mapalamadi Malemgi Ketelda Tadok Nabagi Pandamda High Visual Consultants Panchikula Haryana Amadi Imphal Leba Consultants asigi members in a Punna Classic Hotel da Export Hodubi Thorum Pangtokre Tharmadu High Vision gi Mapu Sanjay Kumar Swami IMC gi Mayor Al Lokeshwar Apunba Organics Farmer Producer Company gi Chairman K Sarat Amadi Manipur Small Farmers Agribusiness Consortium gi Projects Coordinator MS Khaidim Suraki Sanjay Kumar Swamina Manipur Pangliba Sahawasi Mapalamda Panglabasu Mahaukene Sahawasi Mapalda Export Toduna Lomi Singi Sentok Lambi Hangal and Naba Honagani Sahemada Metric Ton Lissingama Putonobi Pandamda Lomi Sing the Mangzununa Senpam Power Piduna Makogi Seltung Pivam Hana Fagana Pandam Tamli Hake. I think very few people in the world they know about this black rice, but it's a good thing what you have in Manipur. I just would like to promote to all over the world. So first of all, I just would like to dedicate it to our country people, and of course not the country people, to all over the world people of this planet. So my motive is to just to serve the healthy food to all the nation. Because you see, black rice, you can see that not only in India, you can easily find in the different countries also.
But the quality of the rice, which is belongs to the Manipur, that is very good and healthy, and it is natural also. And I heard that no fertilizers or no chemicals used to produce this. That's why I prefer it to just serve it healthy. Ministry of Micro, Smalls and Mediums Enterprises Government of India Makhada Manipur Hanboina National SC/ST Half Central Sector Scheme ama Hayang Manipur Governor Dr. Nasma Heptullah amadi Chief Minister Nongthom Birena Raj Bhavan gi Darbar Hall da haudoklagani Impal Hotel da pangthokiba paugi mifam amada National Small Industry gi Plannings and Marketing Director P. Uday Kumar na hangdokadarba scheme asi maroina SC/ST gi entrepreneur sing na shothana leidba asi awang mathakta pokhanabani haike. Of course, as my colleague said, Honorable Chief Minister and Honorable Governor are raising the occasion, and wherein actually that is given an opportunity platform for more number of people from Manipur to come and participate. It is not only participation alone. After the participation, you should understand what are the interventions available. Manipur Langa ki Education as Department na Contractor Higher Secondary Lecturer long about talk about notification gi matung ina chemistry subject ta first class ta pass toraba candidate ama RR Sude haina khandorle hari Sagolbal Morang Lerta leba Wahangbam Padma Devi lisingani ohumda Aligarh Muslim University degi Analytical Chemistry da MSc torpani adubu hairiba lecturer gi post asigidamakta apply torubada Analytical Chemistry asi MSc Chemistry singde post asigi rule and regulation shude haina reject torpani hari Padma Devi gi mapuriba RK Puina Bahona Paumi singda Education Department leriba director yauna atei thopuba singna chemistry subject khangnam dabasi labaktivani law court ki mating loduna sabsana thengnagani haiki application form to download torga submission to chalu matamda specialization in analytical chemistry haibna thabasi MSc chemistry natti na mona reject togire week amuk leraga moina amuk thajan ba yarani na kore adusu temporary basis ne na thare submit toro matungda kaidauge abu screening toro matungda masi reject to the yaure moina reject to be maram si tai haide moina are fulfill with the beginning high koi education is ta koi education director when library ba amasung magi khongloi singna MSc chemistry kaino na khangam da bas yam laibak thibani masi mari leina ba authority na yengjan bio na hajeningi aduna ai asum adu phangoi da makta ai court ki mating lojegani na ai si mayam da thamjagi UCM na Sindhu October Kuntra Mathur Pangthoke Turba Miam gi Khongset United People's Front Manipur UPF Kumbi Kendra Development Committee amasung Uyumpok GP United Club Organization na Sogatpo loina mapung panasru gagni hari India governments amasung NSNs IM gi PSTO asina Manipur kai biyabagi wakal laklibasi lumna loduna Manipur gi saktam ngaknaba miam gi punmu pangal utpa oina satkadurba October mass rally miam punna kanglup suna saruk yaminaduna amato oina lepminasi hari State Health Society na National Health Mission Manipur gi makada KRSNAA Diagnostics Private Limited ka khusam naduna District Hospital Tamenglong da free diagnostic service ki ngasidagi hodokre tarmadu da DC Tamenglong Ravinder Singh KRSNAA gi CMD Newton Ningombam Dr. M Dinesh amsung Dr. N Chomorji Susraki Hauzik ahuba tangka ki oina tongan ba test yang khai manungda nephomdu gi service piba hokre Handak CPI Manipur gi lusingba mana BJP amadi RSS na MU da Professor Pande amuk purokna ba honaganu haina phongdoki ba bafam BJP Manipur Pradesh na yaning do phongdokre Kanchipur da leiba party office da pangthopa pawgi mifam amada wangang loi Sidanandana University da tangdu leitana laknar ba Laklaba matamasida amuk hana irang thonaba CPI na honabigino haiki General Secretary Administration ke Sarat Kumar na CPI bu political party amoina BJP ne kai khumnei adubu party asigi lusingba amana phongdoki wafam asidi labak thibini BJP natraga RSS na Pandebu Manipur University da BC ohena bu honaba leite BC hapa haptaba party ngamde haiki Pandebu kannaba natraga Pandebu koi usalangnabagi BJP gi adugumba tongan wafam ta leite aikoi gidi rule of law rule na lokthokadabani aikoi na Pande ta lokthopasungamte hapchan basungamde atoba wafam na RSS ka BJP ga barabar pandana
यूनिवर्सिटी मतंग पन बसे RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक है चुम्नगी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अखोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अमने असिना करिनो बो यूनिवर्सिटी तौदुरिस हंजन हंजन मसी वाफम जे हाइबसे मसीसु बीजेपी के पुंजन हाइबिरपसे मतुंगोन तौबिरकनु अखोई ताबसु हमजदे न अखोई मैम सिंगि तहन बिदनब मीडिया को तांग रिक्वेस्ट तौजबन जिरबाम दे लेरिबा VDF सिंह थाहुमलोम तोलफ पिथोक त्रिबासी अक्टोबर 15 फाउग मनुंगदा पिथोक त्रिबदी मथंगी नुमितगी पोस्ट थादोक्तुना मयुमदा हल्लगनि हारि ngasi जिरबाम दा पांगथोप पाउगी मिफम अमदा जिरबाम डिस्ट्रिक्ट VDF वेलफेयर एसोसिएशन गे जनरल सेक्रेटरी CS राजेना VDF ना ngasi फाव जिरबाम पुलिस की मतेंग पांगदुना ड्यूटी तोबुं लाकले थागे पिप तोलफ असि फावबा मतम चाना पीबी दबना इमु मनुंग पुबदा अवाब ओरे मसिग मथक्ता निंगोल चाखोबगी मतम नक्सिलकपा सिना अमुक हेन अवाब ओरे मरि लेनबा अथॉरिटी ना थु मतम था होंगे तोलफ की सेनफम पिथोकपियो हाइके पिथोक्तरगदी तांग कुंतरक्तगी दे कोई PDF खुदिंगमक पोस्ट लेइबा खुदिंगमक अखोई पोस्ट थादोगा अखोई तोलफ फंगदि फावबा युमदा हल्लगा अखोई पोथागनि हाबसी ऑल जिरबाम VDF वेलफेयर एसोसिएशन की साइट की प्रेसिडेंट अमा ओइना मयाम फंद फंगदोक्चरी जिरबाम के MLA उसफ उद्दीन बोरोबेक्रा के जाकुराधोर साबा महावीर घाट ngasi miyam da khusinakre घाट asi maki local area development fund gi makhada sakibani hari Kaksing Ningthau Lakai dagi Colonels and Ranjit na rescue torokpa ngarakui usek ama Kaksing Range Office da season khusinakre usek asi ngasi nungtil thadokre Protection of Child Rights Haiba Hiram da Nomi Oiba Legal Awareness Program ama Thamna Popi da Leba Glory Children Home da Pangthokre Tormod da Manipur State Legal Services Authority ki Member Secretary RK Memcha Manipur Commission for Protection of Child Rights ki Chairperson Sumati Bala Ningthaujam Child Rights Bisnupur ki Director LP Sak amadi Commission ki Member ke Pradeep Kumar Susrugaki Lisang samapal marfudara marigi October tara mapalda infarjini lambigi ke sinam khul manakta kuki lalobu sina bus ama lokada inthabadagi misam kuntra homdoi sikiba thodong ning singduna ngasi longmai bazar da recruitals numit thorom pangthokre tormoduda longmai area village council ge chairman kainam kamai inpui naga union ge president kasalui RMC ge president oramba thanpubui pamai Longmai area village council search leaders sing yauna lekhidra sing mafamda tumina leptuna awa fangloki lekhidra sing bui kai kumnaba oina numidangna thongmai thanki thormasi Longmai area village council na sinmani Amaromda Jalarung Civil Organization sing nasu lising samapal marfudara mathoi dagi lising samapal marfudara manga fawda Jalarung nagagi marakta lejedraba mioi samaga Kulumdoi Hatkiba Ningsing Laduna Recruitals De Thorom JYF Office the Pangtoke Tormoda Jalarong's Baudi Jalarong's Youth Front Jalarong's Student Union Gilusing Sing Yauna Minute and it to mina leptuna Lake Singbo Ikai Kumno Utke Ngasi Pangtol Manipur Police ki Rising Day Tauronga Mari Lenana Ahan by MRG Banquet Hall da Blood Donation Camp Amasu Pangtoke Kemaduda IGP ADM IK Muiba DIG Momota Wahengbam SP Kaksing Victoria Nonegi SP Galungmon Singsit SP SIT Rasini Yankom SP CID S Megasandra Yang Personal Samayang Kaina EPK Manipur Police ki Sama Kundres Chuba Rising Day Thorom Bishnupur Police Commando na Sungasi Makogi Headquarter Masung Outpost Singda Candle Thanduna Harawnoi Fongdokuna Pangthoke Rising Day Mari Lenana More Police Station amadi More Police ki IB da mai thanduna thorom pangthoke Nagagi dictionary digi sovereignty haiba wahi asi lokthoknaba Government of India amasung makhoi agent singna kyarik hana honaduna NSN GPRN bu mase tahanduna hojik sathariba ihowasi namthanaba Honari Haina Larup Asigi Ministry of Information and Publicity gi in charge Joseph Langkangi Seromna Fondrole Makoina divides and destroy policies naduna growth masa sengoli asigumba mastermind sing hausi thoroktuna naga singmu khusem gi oiba boundary line da yumpamoiduna makatana khaidokna honrakle adubu makoina phanakana hona zarabusu naga sing mari hena set pamaramna thugai bangamloi NSN GPR ena Khusem gi oiba boundary line
Sakangba Late Habasi yet Ningai later Basumani, Maramasina Sigum Wakalo Yaninde, Yakai Tingaiba Kaya Pirabasu, Naga Nationalism Lingzel Adude, Naga Kuning from the Lay, Naga Sovereignty Principal da Lingatkiba Luf Asina National Flag. Aikogi lamda wangna pahandri fawa EOC makatana sathagini India natraga Myanmar da kedungda koknoloy hairi. All Jiribam Duga Purja Celebration Committee Sinduna Kuntramato Suba M Kainahan B Debi Memorial Man Hyang Tournament Amadi S Nambol Memorials Women Hyang Tournament Jiri12 Pangthokre Tournament asida nupigi tim mapalamasung Nupagi tim mapalamasung nupigi tim anina sarwake nupagi tim da Srikantigi tim na winner nupigi dana Bin Selu Muinat na takre. How's makata nga si Sanu Paulo Minese? Nga si Sanu Paulo KSO Mori na sindano ward number anida leiba jail ground da KSO Mori amadi KSO Cycle Anige Friendly Football Exhibition Match sama sanakre match ajuda KSO Cycle na goal ani sanumai pakre makata na Anti-Drug Abuse Campaigns Committee amadi More Drivers Unit ani marakta su football sanakhe Manipur Olympic Association Sinduna Imphal da tha asigi tang kunmari digi kunipal fawa pangthokadaba ahanba North East Olympic Games 2018 da Manipur team gi saru yagdaba nupa amasung nupi football team lok thokre kangalaba sanori sing tha asigi tang kunge ayuk pung nipal min kuntra tabada masagi se sangalunina Kumalampak Artificial Turf Ground da report tornaba Amphagi General Secretary L Jotimoy Roina cherol thadrokle District level inter-school listening taraga Nepal da sarugana ba thawal amasung kaksung district ki team siamnaba trial selection tha asigi tang kunmapan amasung kuntrada district sport complex Wangjing da pangthokadori boxing basketball amadi wushu masanagi sei taramari digi taramhol phau manungda leiba mairoi singna hayang phau manungda entry form loronaba district youth affairs and sport officer thawal district na khanglakle hojik makhata pasanogi pau boyan thokjung digi phambigani All Manipur Football Association Sinduna Tha Sigi Tang Tara Teretegi District Taruna Saruk Yaduna Kumalampak Artificial Turf Ground Sanaba Hokiba Kuntra Suba Junior Boys Inter District Football Tournament for Private Sports Academy Trophy Gi Ahubun Miki Anishuba Mesta Sanaba Lakidaba CDSA Sursan Purgi Team Sililang Basingi Maiki Degi Kari Karamba Punishment Amadi Excel Lakot Kibagi Haiba Paumi Singh the Kangan Rabasu Tournament Asidegi Lokto Kraba Matungda Group A Team Mani Amadi Group B team ahum na saruk yaduna ngasi ground asida sanakiba ahanba match ta District Sports Association Kakching na SSDSA Sadar Hills Pugol ahum amada mighty piki match asida mai pakiba District Sports Association Kakching goal singadu MD Nusarat MD Rajesh amadi CI Sital na match ki kontra mari suba nipumanga suba amadi match ki apiba matamgi ahap minute anida sanki Match asida mighty kiba CDSL Sadar Hills ki amatangarba goal aduna Benjamin Lopeng na match ki yankai mari suba minita sanki match asida mighty kiba SSDSA Sadar Hills ki amatangarba goal aduna Benjamin Lopeng na match ki yankai mari suba minita sanki Tournament asigi anisuba match ki sanakibadana Imphal East District Football Association amadi Imphal West District Football Association goal amamam chanaduna draw satkre Imphal East District Football Association ki goal adu wai sana jawbana match ki kontra 3 suba minita sanki Imphal West District Football Association ki goal aduna PIS Rostam na match ki Nepal suba minita sanki match asida Imphal West District Football Association ki sanaroi TIS Asajita match conduct tokiba referee na yellow card utki Sathariba tournament asigi matangi match tha segi tang kunma thogi nungtil pung amatabada ahanba match oina District Sports Association Kakching amadi District Sports Association Bisnupurga sanagani ani suba match nungtil pung aniga mini nipu manga chatpada Imphal West District Football Association amadi Imphal East District Football Association ga double leki match oina sanaragani
Manipuri University Sports Committee gi miyang makhada Manipur College na sinduna ngasi Khumalampag Sports Complex ki shooting range da college taragi nupa amadi nupi shooter tara taruna saruk yaduna anisuba Manipur University Inter College Shooting Men adu Women Championship pangthokre. Thoram masida Manipur University Sports Committee ki Secretary Dr. C.S. Pradeep, MCTA Manipur College ki President Professor N.G. Manoranjan, Association asigi President Professor M. Lokendro amadi atay maruiba miyoy kiyasu saruk yaki. Championship asigi ngasi pangthokiba meter samagi 0.177 pip side air rifle men's individual da Kamaikya Pemton College Hiang Thangi ke Amarjit na score sani marfumathoi phangduna ahanba Birambangon College Hombongi M Biswamitra na score sani nipotret phangduna ni subamadi Law College ki KS Gajendra Mani amadi College asigi akoijam Binit Sharma na score sani kunithoi amadi sani 18 phangduna ahumsu position takhi. Meter taragi women's individual 0.177 pip side air rifles ki pangthokibada SK College Nambolgi SS Talki Devi na score sani marfutra homdoi phangduna ahanba Moirang College gi Wahembam Juliana score sani marfutra phangduna ni subamadi Manipur College gi P Pitrambala na score sani taranthoi amadi Law College gi S Devesiana score sani supnamari phangduna ahumsu position takhi. Category asigi men individual gi air pistol gi pangthokibada Birambangon College Hombongi Khagem Balokrakpam na score sani marfutra nipal Kha Manipur College Kakchingi Koni Santona Bam na score sani humputra mari amadi Birambangon College Hombongi Ice Women na score sani tara phangduna ahan bani subamadi ahum suba takre. Meter taragi nipi masagi individual gi air pistol gi pangthokibada Modern College gi Yaipabi Telem na score sani marfumathoi phangduna ahanba Maharaj Buddhachandra College gi Minaraba Labuk Tongbam na score sani nipunipan phangduna ni suba Law College gi P Sophia na score sani niputret phangduna ahumsu position takhi. Pangthokiba championship asigi tonga tongba category singi makong mathang tarba shooter singda thoramba pusingna sel amadi medal sing piduna pungning thawgatkhi. All Manipur Volleyball Association gi miyang makhada Songtham Kona Youth Development Organization sinduna thasigi tang taranipal lagi team tare na group ni thongna khaidoktuna YDO Sports Complex Songtham Kona da sathariba ahanba State 11 Men's Open Volleyball Tournament ki ngachi sanakiba ahanba match ta YDO Songtham Kona na YMDO Hairangoi thongbu set ahum ama kunmanga tarahum doi kunmanga kun kunithoi kunmanga amadi kunmanga kunithoi da maitiba pikre. Ani Shuba Merski Sanakibada Manipur Police Sports Club na LCL Laiprakpambu set ahum ani kunmanga taratruk kunmathoi kunmanga taramanga kunlumdoi kunmanga amadi taramanga tarada maitiba pikre. Ahum Shuba Merski Sanakibada YMDO Hairangoi Thongna IGO Oinambu set ahum sino kunmanga taramari kunmanga kunithoi amadi kunmanga kulhumdoi da maitiba pikre. Mari Shuba Merski Sanakibada Manipur Police Sports Club na Maikia Mayang Imphalbu set ahum ama kulhumdoi kunmanga taratret kunmanga taramathoi amadi kunmanga kunda maitiba pikhi. All Manipur Football Association gi miyang makhada District Sports Association Kakching na sinduna tha sikitang mapaldagi team taruk na saruk yaduna LYA ground wangu laifam da sathariba tarataruk suba Kesho Kumar Memorial First Division Football League Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta DYA Elang Khangpopi na PYC karpu goal ahumani da maitiba pikre. DYA Elang Khangpopi gi mai pakibi goal singadu Sadananda Nilakanta amadi Krishna Kantana sankhi. Match asida maiti kiba PYC karki goal ani adu MD Raj Khan amadi S Yumlembana sankhi. Match asida PYC karki sanroi MD Faraz da match conduct tokiba referee na yellow card urki. Tournament asigi ani suba match ki sanakibada FC Lamjau na KMSWC karakpu goal nipal amada maitiba pikhi. FC Lamjaugi mai pakibgi gol singadu TI Spring Kumar na gol mari L Kisan gol ahum sankhi atopa gol aduna KMSWC karaki sanaroi Belan na on goal oina sankhibani. Match asida maiti kiba KMSWC karaki amatangarba gol aduna Belan na sankhi.
Manipur Kang Association gi mieng makhada Nambol Bamdir Kang Association sinduna tha sigi tang taranipal dagi kangkut taranithoina group mari thongna khaidoktuna singthang larimbi kangchang Bamdir da sathariba tarahumdui suba minister trophy gi ngasi sanaki match ta NM kangkhutna wangoi kendra kangkhut timbi bu panjal kunipal tarahumdui da maiti bapi khre hayeng kangchang asida Nikon kangkhut amadi wangoi LSK kangkhut ka sanagani Tagasaribu huzim makata nang sinong migo kiba inga sa Paulo Pise. Environment Directorate ki phangkipa ngasi goi kiba inga sama dinugjugi paunda khwaidigi sakipa Celsius degree kuntramari dasmik sino ama khwaidigi ingba Celsius degree taramathoi dasmik taramanga Nuksita yang wising mendelgi cang maximum dasa da Manipur taratrok dasmik humputra hundoi minimum dasa da kontra dasmik kontra trade oiki ngasi ki nong suki bagi sang sino dasmik kun mathoi millimeter ni Loisla putang sing muru pausing amuka na pizre Matamamada police ubada praja mayam na hangoiba ki ba forum badunga city lecture haina safe minister and Birena haikrai Kangpopi district ma kaichal sangaba loina doctor amsung oza sing lena ba transit accommodation chana ba ure ung tamkhre amadi entrepreneur sing sawalana ba lenga sinama pungpana mateng pamgi thabak satri haina safe minister and Birena phungdokre Ngasigi onadi ISTV na pizwa Manipur paw matang slow zire meng tabi pono ko mukana